topini nilitum BJP is Karbi Anglong district committee pen tong sekot nalitum perangke pan nang supap ating pen nalitum apor ating pen apali posi churulo si las pini bangso perangke amel ong nilitum district committee vice president Ruby ong peke haidolo general secretary Sarsing Pangchok ke haidolo secretary Dhonsing Ramsa sudah secretary Dilip Ronghang office secretary Umit Kemprai ke hai Mohila Morta president Iris BP pen cinglo alang long kam ngacirap dun bimari tundolo ben nili panang cini lo nili pang media convener lo disi committee lo lasi akaprek pute lam ya be disi tame ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dimasa district ke thom bangke ilitum ke ha prang pen tame Karbi Anglong West Karbi Anglong dimasa district long long api penta ilitum भारत कचरिया लो लोंग के टॉप 244 ए आर्टिकल लासु पाचु नहीं मते हेम्प्रे के लितुम लोंग नहीं पोके हांगदो लासो हेम्प्रे के लोंग नहीं पपता पेनांग आना जा के डिंग डिंगान टिके पोके ने देलो लितुम नंगा चेसों लासो प्रांग काप्रे काप्रे तुमता सिस नंग चेसों लो काप्रे काप्रे आमे थोट पेल सिस्टम किंचिदे पेनाजो थोट दा के लितुम Karbi Anglong Autonomous Council long le thot sitam non litum council long kikibom CM Dr. Tular Monghang mate MLA atimi Ronghang homosik menlo alangli CMC bahusi 227 council session hota 244 article implement nai ibu bangke cipapa lo council pen la bangso aluta mane huminisi long dalidam lo mane India government long la mangkado we chini lo la siako pinisitame non Assam Assembly itu session dobom lapan ke pini ke third day lo session pini la Assam Assembly a role long bansi governor itu ka address house along ka address laso puta kachuru laso our sai endosi ilitum kachitoy dun rongkhanga MLA mate Karbi Anglong Autonomous Council asin Dr. Tular Monghang hemprek alam ninje dun lo hemprek ni itum phana pinai 244 A article bangke implement wek nai tu hadak alang li hang dulu demand dulu masih so putak ni BJP is Karbi Anglong disi komite hin pensitame churu lo la pengalang li ansu se aja kong paduna hempre ke hanga ansu se ke pang tangya pan pen ans mua pisitame alang li somthot kaprek MLA tum sitame ba MP sitame session along nije dulu lason claim hu lo apenge BJP party ke hempre ke lagi nang wek pupua prang peta nang hangbom lo aswat teng pensi LK Advani sitame Kheroni Harvest West Karbi Anglong aprak 2009 malam lo suke bang hutame Chechakang thila songtha Rajnath Singh sitame Dokukalong Chechakang lo Nitin Gadkari sitame Dipupi bang hutan Ningjekang lo tapen ke hala so hut BJP National Committee Tapirgaon Arunachal leader lo alang li sitame alu pen nang pali pensi nang Chechak lo hala so hut BJP Karbi Anglong District Committee pensitame chikachi paraya alu tadu kita theklong hulo la ke je timke hempre ke nangi pula su pen ke hempre ke hang wek nang pui timke chikachi parai District Committee pen lata dolo pen ke non Assam Assembly Speaker Ranjit Das ake hai Assam State BJP President Dobo Mahur da ili tuma council di Mahasau Council la pen ke BJP la District Committee doana phan hang si PWD IBL lo malang li Ninjekan lo hala sehut Presiden de Bomho Ranjit Das ake hai je hemprek ke hang ke tum BJP State Committee banke fully nang nikum banke nang support ndu poka ninje ta dulu lasi niri tum apong election sitame lasolam purve je kaprek a party tum sondra kachi chak chot pende mane election chipa hai bin lason ke BJP ke claim ke kachi chak lo pote claim hedung India government Narendra Modi leadership pen Himonto Biswa Sharma leadership pen jeni tum council Dr. Tular Monghang leadership pen hedung gitu asking ke deng dolo ini nali tum ta chini lo mane aronai pen kedo border lo kathari pen chenglo lahai ke kampi lo lahai akampi ko an masitame article 370 constitution lo pen kepa we pen chenglo ana kampi claim du lo lasi non la 244 A article ta BJP government ke do istekang pongsi chulpo punil tu ning thelo lasi Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke di Mahasau district la district ke thong arara phan sitame nelitum puthot alang litum sitame BJP phan anse se jakom nang PDP phan nang litum through media through pensi
Johang lo ba chuning wi lo